Kien fid-9:15 ta' filgħodu meta l-mexxej Laburista Joseph Muscat akkumpanjat minn martu Michel marru jeżerċitaw id-dritt tal-vot tagħhom fl-uniku post tal-votazzjoni f'Burmarrat. Din il-lokalità tagħmel parti mit-12 distrett. Dan id-distrett jinkludi wkoll il-San Pawl il-Baħar, il-Mellieħa, il-Manikata, in-Naxxar u Baħar iċ-Ċaq. Jilqa' il-mexxej Laburista Joseph Muscat kien hemm il-Kummissarju Elettorali Ewlieni Salvo Gauci. Ftit ħin wara fl-10 ta' filgħodu mbagħad ivvota l-Prim Ministru Lorenz Gonzi u vvota fl-iskola primarja ta' Marsa Scala. F'inqas minn 20 minuta wara fl-istess post li vvota l-Prim Ministru wasal il-President ta' Malta George Abela li akkumpanjat minn martu Margaret xeħħtu l-vot tagħhom ftit ħin wara il-11 ta' filgħodu. Iċ-Chairperson tal-Alternattiva Demokratika Michael Briguglio ivvota wkoll dalgħodu fl-iskola primarja tal-Gvern fi Triq Blanche Huber f'Taslima. Matul il-ġurnata fl-iskola primarja tal-Kalkara ivvota id-deputat mexxej Laburista Lewis Grech. Biex wara nofsinhar kien imiss lid-deputat mexxej Laburista Tony Abela li ivvota fl-iskola primarja tar-Rabat Malta fis-2:30 ta' wara nofsinhar.